Po prirodi sam ekstrovert i jako volim zapravo zabavljati sam sebe, a i druge ljude. Volim glumački poziv. Jako je bitno samopouzdanje, naravno, u glumačkom poslu i radu pred kamerom. I ono što je jako bitno, istaknuti da sam taj posao i rad sa kamerom, usavršavanje glumačkih vještina, razvoj govornog aparata, uvelike utječe na razvoj samopouzdanja. Uz sport, ljubav prema prirodi, rekreaciji, educiranju drugih zdravim stilovima života, moja druga velika ljubav je gluma i rad sa kamerom. Evo, kao što je sad, ovog trenutka, to imam priliku činiti. Život mi je pružio priliku da se počnem ozbiljnije baviti glumom, iako sam od malena glumio i bavio se televizijskim poslom.